Summit 100 прирасна во една од водечките регионални бизнис платформи, која преку диалог се обиде да ја обликува новата визија и да го подобри бизнисот и квалитетот во региона. Оваа деловна иницијатива годинава ги собра во Скопје најеминентните деловни лидери од регионот на југоисточна Европа. Преку дискусии на тркалезна маса, групирани според бизнис сектори, тие разговараа за пречките и можностите за соработка во регионот, но и за тоа како конкретните придонеси водат кон подобрување на конкурентноста на целиот регион. На Summit 100 свое обраќање имаше и Европскиот комесар за сообраќај, госпоѓа Виолета Булц, како и господин Петар Гашпершич, министер за инфраструктура на Република Словенија, кој учествуваше во панел дискусијата "Јас имам визија за слободен карго регион" или како да го претвориме сонот од Summit 100 во реалност. Својата посета на Скопје ја започнаа со средбата со бизнис лидерите од регионот во резиденцијата на амбасадорот на Република Словенија, господин Милан Јазбец. Seveda tudi vsi vemo, da je to skoraj celotni slovenski dogodek in pa tudi projekt, kar je zelo pomembno in temu svezano tudi naša nocojšnja udeležba. Pozdravljam vse skupaj, seveda posebej komisarko gospod Violeto Bulc, prvi obisk v Makedoniji, uradni, ja. Jaz moram povedati, da je makedonski predsednik Ivanov vsakič, ko so se pogovarjali, govoril o tem, kako je za njih infrastruktura pomembna, zlasti koridor zahod-vzhod. In sem vesel, da je do tega obiska prišlo in to bo tudi neke vrste, ne ravno direktno slovenski prispevek, ampak en prispevek slovenskega razumevanja k temu, kar Makedonija potrebuje. Minister, dobrodošli, mislim, to je isti kontekst, lahko rečem, in so tudi vsi skupaj ostali, gospodje iz Hidrije, vrtarici, gospodarstveniki. Današnji dogodek je tudi en izmed tistih 25, ki jih letos organiziramo v počastitev obeleževanja 25. obletnice diplomatskih odnosov med Makedonijo in Slovenijo in seveda dodatni razlog več, da smo tu. Jaz bi potem prosil brez kakšnega posebnega takšnega oporiševanja oba komisarka in ministra, da morda pa državnih besed in potem bomo šli dalje. Lep večer vsem skupaj, tudi v mojem imenu in v imenu Evropske komisije. Kot je že ambasador povedal, sem tu na prvem uradnem obisku in me veseli, da je obisk zelo dobro že v pripravljalnem obdobju zavibriral v prostoru. Da ste videli intervju, ki je bil že objavljen in pa tudi srečanja z obema predsednikoma in z ministrom. Verjamem, da bo peljal v še nadaljnjo izboljšanje odnosov med Makedonijo in Evropsko unijo. Jaz upam, da so današnje volitve potekale v miru, da ni bilo kakšnih večjih izgredov, kar bo seveda še en naslednji korak k normalizaciji odnosov in k izkazovanju Makedonije neke politične zrelosti, ki bo seveda pomagala tudi pri nadaljnjem delu. Која е пораката што Словенија сака да ја испрати, а е врзана со идејата за слободен карго регион? Za Slovenijo je območje Zahodnega Balkana izrednega pomena. Logistika, prometni tokovi si želimo, da bi se odvijali seveda čim bolj tekoče. Zato Slovenija si prizadeva, da se tako infrastrukturno prostor Zahodnega Balkana okrepi. To mislimo zlasti investicije. Mi smo že pred 2 letoma podpisali posebno pismo, da se koridor, 10. koridor, to je železniška povezava od Münchna do Istanbula, uvrsti v vseevropski železniški koridor. Na tem bomo še delali, z Evropsko komisijo računamo, da nam bo to tudi uspelo. Druga zadeva, ki je pa za nas zelo pomembna, je pa, da se seveda olajšajo postopki pri prehajanju meja med državami na Zahodnem Balkanu. Tukaj se izgubi ogromno časa, ogromno ur in tukaj se da še sodelovanje med vsemi državami ogromno narediti in izboljšati situacijo. Која е вашата визија за новото време
И што очекувате, како тоа ќе го подобри бизнисот и квалитетот во регионот? Vizija ene cele te naše regije je lahko samo v povezovanju in sodelovanju. Vse države so majhne, mi smo majhni trgi, predstavljamo težave potencialnim investitorjem, ali so to tuji ali domači, ravno zaradi te majhnosti. To majhnost pa lahko zelo nadgradimo in spravimo v naš plus, če smo mnogo bolj povezani in sodelovalni. Tako da to je recimo ta vizija, kaj je lahko tukaj velik prispevek. Posel, biznis, konkurenčnost pa to lahko občuti skozi ugodnejše pogoje poslovanja, skozi večjo povezanost, večjo menjavo, ki se pozna v tem, da je kakovost življenja potem večja in preprosto, da je dodana vrednost plače, da je vse to pravzaprav višje. Што очекувате вие од Summit 100? Jaz pričakujem, da se bo gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Makedonijo okrepilo. Sam podpiram projekt Edison, električna mobilnost, slovenski rotarijci, slovensko gospodarstvo odpira nove električne polnilnice v Skopju, ampak ne samo v Skopju. Mi bi radi tudi nekatere cestne povezave, Skopje proti jugu, proti Bitoli, proti Ohridu, pokrili z novimi električnimi polnilnicami in da bi Makedonci počasi začeli kupovati električne avtomobile. Ampak sam Summit 100 pa je odlična priložnost, da se odlično sodelovanje med Slovenijo in Makedonijo okrepi tudi na povsem konkretnih projektih. Makedonija je najmočnejša na področju zdrave prehrane, torej zdrave hrane, da prideluje odlične izdelke, slovenski know-how pa jim bo pomagal, da jih bodo lahko prodajali v Evropo in širše v svet. Summit 100 je izjemno pomembno stičišče, ki povezuje tako gospodarstvenike kot politike na celotnem področju. Predvsem je tu ključnega pomena identifikacija skupnih vizij, ciljev in pa konkretnih aktivnosti, ki regijo povezujejo. Regija ima izjemno moč, izjemen potencial v gospodarskem razvoju, socialnem razvoju in tovrstna srečanja pomagajo, da se okrepijo povezave in da se tudi sporočijo jasne cilji tudi navzven.